Hallelujah. 𝚜𝚘𝚙𝚢𝚛𝚒𝚐𝚑𝚝 taeao o matou laulua silafa'i le tua ma lou aiga i luga o pea malumalo le ea ona o lou tala lelei matou fa'apeai fole lelei taeao matou te fa'afo'i atu lava ia te oe le vi'iga le fa'amanū le osana le aleluia le ameni ona o augaluega foafoa le tua i o matou olama e ma se le li'i o uvavega matou a'ai ai lea taeao ma lea taeao soasoani mai le tua le amataina o lenei fa'asoa fa'aleagaga fa'amalusia i pea le ola fa'atuatua o ou tagata ia sili ona maualuga souvi'i fa'amanuia i so matou atunu pele o Samoa fa'amanuia i le tapua'iga na ia matou tamatina matua e tainani e le li'ie o le tapua'iga au'au'auga so o se fata faitaulaga aua le tua se manuia o sio matou atunu pele tomau atu ia te oe le tua lo vi'iga nei masou mai o i fa'avau e fa'avavau lava amene ma amene ia e toe ofalofa ma fa'atalofa atu sa mo le atunu pele le vaega o le taeao le o tatou to'ai taunu'u mai fo'i le galuega fa'ai'u o lenei vaiaso tatou iai le aso sumatolu o le aso faile ia o le aso mulimuli o fe'au ma galuega o le fa'ai'uga fo'i o le vaiaso e mamoli atu le fa'amālō mamoli atu le fa'amalosi'au ia i tatou aiga i le alausu i lea taeao ma lea taeao e maise o so se faiva o lo tou galulue ai ia le atua i lo o tou agalelei ia le tua i lo o tou fa'amalolosi ia le tua i lo o tou tausi ai tausi e kalesia aua se manuia o sa mālō le lava papale mālō fai o le faiva ia le au tatou taunu'u mai fo'i le fai'uga o lenei vaiaso ia o tumau pea le alofa muti vale o le atua ia te i tatou me lea ia watu le lima fa'atalofa watu fo'i le fa'amālō lau o kalame o le Malū taeao fa'aleagaga ia te oe taeao taʻitasi ia i lenei taeao maloafua ai laua maua i le alofa silisili ese o tatou tapa'ausililagi e le mafai ona fa'agaloina le fa'atalofa i tatou sponsors ia o i latou nei o lo'o tumai tu le pupuni lagolagoina fo'i le tala'iga ma le misiona Global Kingdom TV watu le lima fa'atalofa ia te outou uma lava lenei taeao silafia e le atua lo outou galuega fitā o lo'o lagolagoina ua le momoliina o le tala lelei i maota malaoa ia fa'atalofa atu sa mo le atunu pele ai lava i ou fa'atomutomuga se'i o'o lava i maugaiti fa'atalofa atu i le suafa manumālō Iesu Keriso toe ofalofa ma fa'afei lo'o i atua i le tatou aiga i lenei fo'i taeao fou mālō le soifua manuia mālō le tauata'i mālō le taupati mai fo'i lenei vaiaso lea ua tatou o'o manuia mai i tatou folau i manuia o le atua lea ua fa'a'e le atua i manuia o le tatou foulauga o lenei vaiaso lei lava seisi a'upega na tatou fa'aogāina o le upu lava le atua tatou tatalo ma le tatou ana poni tuina atu i le atua le folauga Samoa i le vaiaso ma le vaiaso mālō fa'afetai lea ua tatou iai fo'i le o gatonu o lenei masina ia na ua e molimauina le agalelei o le alofa muti vale o le atua ia te oe ma lou aiga me lea ave sepate vi'ia le li'i ave sau fa'afetai fai atu sau taulaga vi'iga i le atua ona o mea lelei mea silisili ma mea ato'atoa ua ia faia mo i tatou mo tatou aiga o le a'ao faivavega lenā o le atua o le alofa lenā o le atua lē fa'atua'o ia le alofa fa'alē tapula'aina o le atua o le ala tatou fa'aletonu le ala tatou
solo muli tele o mea le ale te me o mai ai le fa vai vai te me o mai le musua te me o mai ai le fa pala pala a o ia lava na te fa pale pale malona fina ngalo ina ia tato fiso tai pe mai ina ia tato maua lona tamau ai mai se ona manuia e fa savali ai to tono tato ainga mele mole atu le nga fa malo tato ainga ilunga o penga tpa ilangi ia fa malo atu tato ainga lea ua mafuta mai alofa tele ma o to umalava ile swafa manu malo Yesu Keriso o te fa ta alofa tuai sala Henley fa ta alofa tfotinai sala masina fa taile au mai e fa ta alofa tfo ia le tuolo wa mua fa malo fa taile au mai le taeao fa manuia le to iso tato ainga fa ta alofa tfo le taeao sara la salo ia to fine le li po tina fo ia sara la salo malo le ngalulu le nai tu le aunanga tato maola Christian Network fa taile au mai le taeao fa ta alofa tfo iso tina pele lo loto pa futi fai alofa mangele au mai fo le taeao fa manuia le to tina malo le loto tele malo le toa malo le fa pale pale ia eu te fai mai se fo yo le vala awina o tofina ia le toa fa taila au mai fa manuia le toa ia oe tu fo mai ava ia fa talo fa to le uso le li uso le tala le fionga ia mai ava ma futa mai fo le taeao mai le lau mua o Aotearoa i Wellington ia alofa atu le sunga le taitai ma le auso alofa atu hoi i le sunga le whawhiangainga pa pia fo i tina ngā luenga manuia fo i fuafuanga le ne aso le uso o wauna la wi tosio tai mafuta mai ia fa manuia fo i le tua le awe ma le ne aso manuia le whiangai ngā luenga ma ai fa le tato 𝚗𝚑𝚎𝚘𝚡 mai fiu ia o el lawa pule tato 𝚗𝚑𝚎𝚘𝚡 tele maano no ia manga faulaina i lau tala inga i lunga 𝚗𝚑𝚎𝚘 ia vi le tua fatai e fatalo fatu le taeao le au na le tua sunga le au tui maunga fa unga seve ma futa man le taeao ma no le usu pasta ma lo foi le ono sa inga luenga fa manuia tele le tua le fai winga foi o ngā luenga fai o leve yasu watu foi le lima fatalo fo le taeao le uso au ona ia tanuasa Anthony ma futa mai ile moto fianga ia tato watu nu pele ia o le motu sai America sa mo alofatu ia fatalo fatu fo le taeao ilo o to fine au le lei anga lei anga alofa ma futa mai fo le taeao ma lo le usu ia le li aftaile au mai fatalo fatu le taeao lalo nga fau fa manu yoelu fa manuia tele le tua ile au mai le taeao ia to fine ia valasi tunia God bless malo fa malosi malo foi au ona i ia le tua ile au mai le taeao manuia foi fuafuanga fai o le nei aso ia mai al tato fatunga lea soa malia o yangang pa ia mtato wanga ia tuho ile le upo le tua si o tato falonglongo pole ase feta lai mai o le tua mo i tato nei taeao e fatalo fatu fo ni taeao sio tama sunga whawhengainga ia fiu wa lesi mafuta man ni taeao ia whawtaita ma taltonu ua whawhisia lo malosi ia whawau pel whamalolonga le tua ia te oe ia pole sunga fo pule aonga le tātou ai mainu au e te pole fiu ese le leio nei tamaiti ese le whealo whani o leiwa senga pea ele iai nei ia whaftai hatu isio tātou ainga ai te lole la tātou se elo tātou Malū taeao faaleagaga
na ua e sila mai lunga o tātou polokalami. O se savali e mwhai o na tutu lima atu mo o e nei taeao o wafo i lau fōlaunga le anga i atu li whai ungo neva yasu. Mai e tauia i tā ua e tusa māta ngaluenga. Au nei ngalo i ate oe mea umolo e ngalue ai, mea umolo e ololo ai mai ngapati ai. Le whainga o ngaluenga le lei le tautuaina o lo ainga, tautuaina o le kalesia, tautuaina o le nuu, tautuaina o le kampani o lo e ngalue ai. Aua nei ngalo i ate oe o lo iai le taui e taui ai ta ua e tusa mata ngaluenga. O le tātou Malū taeao faaleagaga na le aso ina ia mawhai o na tātou talatala noa mo tātou whaasoa. Ono le whaamoemoe o le apostolo po le whaamoemoe o le kalesia na tusi atu ai le apostolo. Ina ia awa ese le whaamawalunga. Ina ia awa ese le manatu whaapito, manatu whaasausili. Lea lau o tātou saunia ngang pa ia se autu lava whaingofia mo tātou. Ina ia mawhai o na ngotounga i o tātou loto. Ele o mai maua lo tātou taimi. Ele o lusi lo taimi. O amea umolo e sa saa ono le finangalo le tua. O amea umolo e ngalue ei o lo o tā ua le suafo le tua. Au nei ngalo i ate o e tau wia o e tusa maunga luenga lelei. O lo wafu sina, o lau tau tua wha maoni le mela. E tau wia, i tā ua, e tusa mātanga luenga. A e sila lai le tusi le aroma tātou te iai. O le tusi ato le apostolo i le kalesia. Ina ia wha mausali ina le loto maualalo. Wha mausali ina le whaia peo ngā luenga le lei. A ia wa ese le wha maualunga, a wa ese le wha sausili, ma wa ese le manatu wha apito. I ia leli. I ia le atua. Talitonu ma le wha maoni le apostolo le tua le tātou te au nai o le atua o le amiotonu lava ia. O le atua na te tauia le tangata e tusa maana ngā luenga le lei. O le atua na te whaasala tonu tangata e tusa mala tau soli tu la fono. O i o le whamsinu sili. O i o le amio tonu o amio tonu. Ie leli. Lea la ua tātou sawali wali malia le taeao i le tātou Malū taeao faaleagaga. O le whaiupu le fito le tātou tusina o Roma le tātou te iai. O nā le mau aise whalai au mo i tātou le taeao. Ia o tāpena fo i le whai ungo leiva yaso le ase mea lo e tāpena ai, le ase mea lo e saili ai. Ia lea ua tāpena fo i le tua se whalai au mo i tātou. E whesoa soani mo oi i le nei fo i yaso. O le vaenga mo mua e fia tufa ma whasoa i si o tātou ainga. O lo talanoa mai le tusi lea ina ia aua ne i wha masino atu. E o lal tuspa ia aua te wha masino atu ne i wha masino ina mai oi. O le au ngani la lea ma le wha loto tele atu le apostolo le kalesia i Roma. Ina ia aua ne i wha masino atu inisi. Aua ne i wha masino i lo uso atangata. Mi ia leli ne ia ne i wha salaina oe le tua. Mai lei o le tala tamano i le kalesia Roma. Roma o le mele ua e le mautali ai oe le tangata o le wha salaina atu. Ameni. Whai ona wha pea atu aua le taui masui. Aua le tau i atu lelelei le leanga. A ia tau i atu leleanga i lelelei. I ia leli. O le au ngani atu lea le apostolo i le kalesia Roma. Ina ia aua le whaamasino atu. Aua e whaamasino i la ai tato. I ia leli. Mai ua le mautali.
oe le tangata ua whaasala ina atu. I ia leli. A wao whaasala ina atu I se tasi. Ua e whaasala ina I oe e oe lava. I ia leli. E se le mana I o le whaamnatu mal toi whangu mo tātou ni taeao. A one I tusia o tātou lima. E leo se taimi tātou te toe tusi lima ai. E leo se taimi tātou te toe whiwhaa masino sino ai ai. E leo se taimi tātou te wha maua lunga ai ma wha sausili mea tātou te whaia. Lea ngai wha salaina ai tātou e le tu. Lea lai whai mai le tala le apostolo le kalesia Roma. Aua. Aua. A whaiwa e le mautali. Aua. E te wha masino atu. Ne I wha salaina oi. A wao lo wha salaina atu I se tas. Ue I wha salaina ai oi e oi lava. Mi ieleli. O le wha mautinoanga lea, o le toe wha manino atu leo le apostolo le kalesia. Mele I o Paulo le kalesia, Roma, a ua tatou I loa foi, e tatau lava male upumoni, le wha asala le atua ye whai mea wha pena. Ameni. Ai wa le moni ma le wha mauni o le upo le atua mo tatu. O lo tala noa mai le kalesia Roma, leo ma vai atu le centuri ma le centuri, ma vai atu le atu pulanga ma le atu pulanga. A lea lavaya. E o la le upo le atua, o le upu mo oi, o le upu mo tatu, o le upu mo tangata uma. Ina ia tatu, whaia pea ngaluenga lelei. A wai tau wia o e tusa mata tau ngā lue. I ia leli. Mai lai o apostolo Roma, o tātou I lofo I. E ta tau lava ma le upumoni le wha asala le atua ye whai mea wha pena. Aua e te wha masino atu. Aua e te tau I masui atu. Aua e te tusi lima atu. Aua e te tuua I fuaina atu. Mai wai ele matautia. E leo se wha manatu lea mo tātou. E leo se toe whafangu lea mo tātou tutu la au atuai tātou Malū taeao faaleagaga. I ia le li na ona walu sia o al fau ina ia tautu ana. Aua ne ngalo ia te tātou. E tauia I tātou ia tātou ngaluenga lelei. E whaasalaina fo I tātou pe a tātou whaasalaina atu. Ia le li. I ia le tua. Mana ia fo ia mai se whaima mai se whaasoa tātou ahin. O le matango fia o le vaenga leu tātou iai. Awane I whaamasino atu isi. Mai leo le vaenga lona lua, vaenga mua, aua le whaamasino atu lua. Ngā lue lava le tangata ia I lona whaamaoni. Wai le matango fia o le upo le tua mo tātou ni taeao sa molo ua tunu peli. Mi ia le li. Le ala ua toi whaamanatu atu I le kalesia Roma, e tatau lava ma le upumoni le whaasala le tua ye whai mea whapena. A o oe le whaasala ina atu ye whai mea whapena. A ua e whaia lava e oe I ate oe lava. Amene. Mi ia le li. Whai mele I o tu stala po le apostolo I le kalesia Roma. O lou lea manatu. Wa e manatu e te sao lava oi le whaasala le tua. Ia. E le nā malaina. Te le tangata ua nofo le nofoa whaamsino le tua. Te le tangata ua la tau whaia le tiute malmtafa ioio le tua. I ia le li. Sa o leo le stoi ina. Ia la kako whaia la le. E ngā luenga le tua o a mea le tua la whai. Amene. E leo so tātou tiute le whaamsino. E leo so tātou tiute le whaasala ina atu. E leo so tātou tiute le taui atu. E leo so tātou tiute lea tusi o lau lima I leisi tangata. I ia leli. Lea la whai mail whaamnatu o le apostolo le kalesia Roma. O lou manatu e te sao I lumo o silafanga le atua ma le whaasala le atua. Amene. Aleluia.
Mai leo tala tamalo, e se le matango fio le upo le lia. Te lo le upo le atua. O le upo lo o iai le ola. O le upo lo o iai manuia. O le upo lo o iai le tapasa. O le upo lo o iai le ala fua wa umon fata oto i le atua. Mo lana whanau. Mai lei o le tamalo le kalesia Roma po ua whaatau waa ea oi. Le whau lai o lona anga Malū, malona wha pale pale, malona ono sai, oka ea. I ia leli. I want i tatou take advantage i lea lofo lea tua ia te i tatou. Amen. We have the privilege. Whaftai lea tua i lea wanoa, le manuia o ta ua i tatou o lana whanau. Ai awane ia. Awane i whaatau waa ia te oe le whau lai o lona anga Malū. Awane i whaatau waa ia te oe le whau lai o lona wha pale pale. Awane i whaatau waa ia te oe le whau lai o lona ono sa. Alleluia. Whaasoa ma le whanau ni taeao o anga i atu i la tau i lea o ma le taeao. Whamanatu i whanau. Wai o tau. O le atua whaamangalo. O le na te fufuluina a tatou wangsala. Ai le na o le whaamamaina o tatou wangsala. A tatou wola tusi lea le salamo, se lau maltou. Ngai whaamanatu mai e le tua. Fe mai e pei o na vava mamau sae masifo. E whaapea lava o na whaamamau e ia. Ya i tatou o a tatou soli tu la fonu. Wow. E le toi manatua e le tua sau wangsala. E le toi manatua e le tua sau soli tu la fonu. E le toi manatua e le tua tatou a mioleang. E a o le teimi e moni a ilo tatou loto sala mo i luma o le tua. Amen. I eleli. Glory, hallelujah. A talo fatu nisi o tatou a inga lea ua pale mai lunga o tatou. Nanga sunga whawhia ngainga lui lua. Taile mafuta mai se o tina lea ia Elena Paino mafuta mai Rotorua. Taile mafuta mai alofa atu pasta mafuta mai Melpone. Ia whape foto fine ia Imakulata whaamanuia telele tua le mafuta mai le taeao. Mewa ia le whaamaoni o le tua. I ia lea na whaamanatu o toi le apostolo le kalesia Roma. Aua nei whaatau waa ia te oe le whau lai o lona anga Malū. Aua nei whaatau waa ia te oe lea le whau lai o lona wha pale pale. Aua nei whaatau waa ia te oe le whau lai o lona ono sa. Amene. Ni ia leli. Te loa le whaamnatu a le tustala na whea toi le kalesia Roma. O lo e le loa e taita ina o e le anga Malū o le atua le salamo. Alleluia. Amene. Leo tato e ili vaenga lo na lua o le tato Malū taeao faaleagaga. Ngā lua e lava le tangata ia i lona whaamaoni. Aua te tilo fua le tūtau po le tūtau angawani. Aua e te tilo fua le ngalua e leisi uso. Aua e te wawa ai fua le ngalua e leisi tangata. Ngalua e lava le tangata ia i lona wha maoni. Aisea, le anga e tau ia i tāua e tusa mātanga luenga. I ia leli. Mele ia o le tala tama loa le kalesia Roma. O loo e le iloa ea e taita ina o e le anga Malū o le atua i salamo. I ia leli. O loo loto maa. Male le salamo. E te whaaputua i e mo o e le toa sa i le aso. O le toa sa ma le whaalinga o le whaasalatonu o le atua. I ia leli. Ai fai tau nei wha Britania e esel manino
e se mal fa maon a le o tala noa mai mo tātou au e te fa masino atu au e te tau I masui ngā lue lava o e ia I lou fa maoni amene male mautino o lo o taitainga I tātou e leanga malū o le atua li salamo amene awane I loto maa I tātou awane I whapeifo I tātou ia lea te lea le avano se yo o le tau sanga o salamo amene awane I whatau waa ia te I tātou leanga malū awane I whatau waa ia te I tātou le whaulai o lona wha pale pale awane I whatau waa ia te I tātou lea le whaulai o le ono sai o le tua ia te I tātou amene lea le whai mai tala tuspa ia e aua leanga le tātou tea whaaputu ai mo I tātou lea le toa sā o le tua le aso o lona whaali mai male whaasala tonu o le tua e pa uwala le sā mala ia I lunga o le ulu le whao e tusa malau ngā luenga na whai e tusa malau ngā luenga na whai e ia le li whai mai o le na te tui nātu le tau I taitasi tangata e tusa maala tau ngā luenga wow amen wow 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 he will judge everyone according to what they have done Yau sili mo tātou o au mea nai whai mo leli amene o e ngalua I le malo po liuli po e ngalua I le malo le malamala ai lua whai ngā mano lua taunu unga ngā misi au le ola e whaavau se oli e whaavau whai se au le tau talatu amene ar whisili le otu lai mo tātou tai au nei o feo malo ia le te ngalua I o e ngalua I le malo le malamalama po e ngalua I le malo le polius le anga o le ngā luenga le poliuli o le wha masino atu o le taui masui atu o le manatu wha sausili o le wha maua lunga o le manatu wha pito amen ni ia le atua me leo tala tuspa ia aua ne I o tātou manatu ma aua ne I whaatau waa ia te I tātou le ono sai o le atua le ai ono sai mai a le atua ia te I tātou le ai whaapale pale mai a le atua ia te I tātou o le ai whaapena ona anga malū mai a le atua ia te I tātou ai teiloa e le teimi e tā ai le tūlā ua uma le alofa tū no le atua ona sau lo leo le atua I lona toa sā malona whaali mai e whaia lana whaasala tonu whai mai e na te tui na atu le tau I taitasi tangata e tusa maala taunga luenga wha maoni il mea nawa iai amene wha wahu pea le whai o ngā luenga le lei ni ia le ali le anga e tau wia I tātou e tusa mā tātou ngā luenga mai lola I o le whai upu le tātou te iai whai upu le fitu e tui nā tu fo I le ola e whaavavau I e tu mau pea I ngā luenga le lei ua lātou sā ili ai le vi inga male mamalu male lei uwali very powerful statement he will give eternal life to those who keep on doing good seeking after the glory and honor and immortality that God offers. Ia le tua. Amene. O aina te au maia le ola e whaavavau ia te I tātou o le tua. Amene. Ai whawheon tātou maua le ola e whaavavau. Whai maile o tala tuspa ia. E tui nā tu fo'i le ola e whaavavau I e tu maupea I le whai o ngā luenga le lei. Amene. Mai a tātou manatua ke wisi anu. O tātou ngā luenga le lei.
o lo tātou sa ili ai le vi ingo le tua, mo tātou whaafo ia tua i le mamalu o le tua, ina ia le uwale i tātou. Amene, i ia le li. Partai atu whata, whamamia tele le tua le awe mai, tangi au, God bless, tufi tau whaua o langi, partai, whamanuia tele le tua sio tātou ainga, ia manisi ua le maua atu lua ai. Amene. So ia le whaamsino atu, ngā lua e lava le tangata ia i lona whaamaoni, ia mana ia le alofa mai o le tua. Mawhau i le alofa o le tua i aso umo le tato wholonga. Peo lai whai salamo. Ai maleifu o mai taeao, ia e tau atu lona alofa. Amene, ao o le pō, ia e whaailoa atu lona whaamaoni ia te ia. Tau tala ai, mawhau iai, te wina i o tātou lotu. O lea tua, lea tātou te au nai. O lea tua, taui, masui. Amene. A whaalea nganga lalo whaafonga mai te usiano ni taeao. Whai mai o le na tea, to ina atu le ola e whaavavau, i e whaia bea ngā luenga le lei. I e tu mau pea i le whaia o ngā luenga le lei. Amene, o le na te tu ina atu le tau i taitasi tangata, e tusa maala tau ngā luenga. Whaamanuia le tua i sio tātou ainga. Mai leo le vaenga lon tolu, i amana ia le alofa mai o le tua. Very simple. Amene, e tua atu o le vaenga lea. Ia tātou amana ia le alofa mai o le tua. Awane i ngalo ia te i tātou, e ile taime o mai o ile toa sā o le tua. I e fina wale, ma e le ngā wai le upumoni, ai ngā wai i le a mio le anga. Hallelujah. Le ale mea nai te fina wai. Amen. Te le i o tangata le fina wai. Ia ai e ese foi mea lai fina o o tele o tangata. Mi ia leli, a fe mai tala tuspa ia. A o le toa tā mai, ma le toa sā o le tua, e lunga ia te i la tau o e fina wale. E lunga ia te i la tau o e le ngā wai i le upu moni. Mwhaino whape atu sa mo le ni taeao, o tātou umo ke wisiano. Ai a whai le ngā wai le tangata i le upu moni a le tua. Whai meila i o le tala tuspa ia, o lo i lunga o le tangata lea lea, le toa tā mai, ma le toa sā o le tua. Amene, le tangata o lo o ngā wai atu i le ami o le anga. I ia le li. E au mai e le tua le tau i o ngā luenga le tangata. Praise the Lord. E au mai e le tua le tau. Whamalosi. Au auna pea. Whaatua pea. Talitonu pea. O le tua na te tui nātu le tau i taitasi tangata. E tusa mala tau ngā luenga. Amene. Whamanuia le tua i sio tātou ainga. Whamanuia le tua i sio tātou atunu pele Samoa. O le tātou Malū taeao faaleagaga nā mo tātou le nei asu. Amene. Mea uma tātou te whaia. Mea uma tātou te tinga inga. Ia whai lea mavi inga. Ia whai mataulanga. E tuina atu i lea tua. Mo lona vi inga. Amen. Hallelujah. E tauia i tāua. E tauia i tātou. E a tātou tō mau i a tātou ngā ruenga lelei. Glory, glory, glory. Hallelujah. We are rewarded according to our works. Tauia i tātou e tusa mā tātou ngā ruenga.
Amen. Mai tala tus pa ia pa fai tau tatou tus. A wai le whaailonga ina e le atuan tangata. Amen. Mi ia le li. Wafo na tura i o tangata o le angsala. O tangata angasala. Mi ia le li. Tusi lava le aroma. Le moli mawai wawanga sala tangata umalava. So tangata e whanau malfine o le tangata anga sala. Mi ia le li. Mai le fai upuna e 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚛𝚒, I believe. For God does not show favoritism. Ele fai longa tangata le atua. E te tau fui ona wha pēnā al whanau le atua. Ele fai longa tangata. Amene. E halofa le atua i tangata umma. Ai tei loa le mea mali. Ai ino le atua i le angasala. Hallelujah. Talofa atu se otofine ya ula faleni ya fatalofa atu ya Jimmy Brown Williamu taile mafuta mai. Matango fere fa mnato le atua mo tatou ni taeao. Ia le ali. Awane i uvale i tatou. Awane i lunga ya te i tatou le toa ta mai o le atua. Awane i lunga o tatou a inga le toa sao le atua. Vi ia le li. Ia tatou ngau wa i lana upumoni. Ma tatou tu mau pe inga luenga le li. Ina ia awane i pua ngā te ina i tatou. Ina ia awane i atu vale le tangata. Mi ia le li. Praise the Lord. Te lole mea e whapena on tatou whaala ei le tua i lona mamalu. Malona matango fie. Ngai whai mai e tala tuspa ia ao levi inga. Amene. Peo la whai salamo a o le whai levi inga mataulanga. O le ava lea i lea tua. Praise the Lord. Le alau tatou mol mawina al taeao nei whai upo suma al tasi al tatou tuswai mai. E le whai longa tangata lea tua. God does not show favoritism. Ele fai longa tangata le atua. Po le alo wita le tangata. Po le alo le wha maangalo le tangata. Po le aleanga leanga tangata i ate oi. Ele fai longa tangata le atua. O le ata fo i leo tātou whanau le atua. Ina ia tātou wola e tusa manatura o le atua. Amene. Te lon mele wa tupu le whewai vea i ma le lefi wha maanga loa i ma le tusi lima ma le wha masino wha sausili ma natu wha apito mai altala Paulo le kalesi e feso a wata tau te le o tau matangata a o le sili ma whai pule ma anganga leanga ma mea o le langi nungal wani monimo la tau ia lea le faia le taua le mele alenga ke ia o wika fo ele uso au tatou uma na faia le tua o lana whanau. Amene mi ia le li o le alanga lue le Malū le polio le Malū le pongsa e faia ngā luenga le anga i tangata le alai mafua i ona iai fete na inga ona iai fe vai inga ona wale mataala whanau wale tua. Ma leo tatou muli mawina. E le whailonga tangata le atua. Talofa sina, ma lo whaftai, whamamia le tua le mafuta mai. E le whailonga tangata le atua. Amene. O le alo wita le tangata, o tatou umo whanaua le atua. Amene. Praise the Lord. Te lole si mea maanga, ia le sa tau ilo whaitau nga poi. Fe mei e whano i lato uma ua le o iai le tūla whono. O le Constitution lea o le Malū le malamalama. O le whaawai lea o le Malū e whaawawau. A fe mei le tala al tuspa ia. E whano i lato uma ua le o iai le tūla whono.
This is the rule of law of the children of God, the kingdom of heaven, the kingdom of God. Kolanga rule of law there. The law of God, the word of God. A whailai le ia tia o le tūla whono o le maa lo le malamlama. E whano lo ainga, e whano lo umu, e whano tangata umo lo umuli ia tia. Me la ia, e whaasalaina i la tau e le atua e tusa malana tūla whono. A whai mel tūla whono e aua e te muli lua, aua e te muli lua. A whai mel tūla whono e aua te whasio tangata, aua le whasio tangata. A whai mel tūla whono e aua te mana ufu e lea vale lo te tua oi, aua te mana ufu e lea vale lo te tua oi. A talo whātu whatua, sui tupe, sunga whawhengainga, whawtaile awai mai. This is our rule of law. This is our constitution. O tātou whaawai papa lea. O le tūla whono i owa. Ai whanoa, whano lo ainga. Whano tangata umai muli muli lau taitainga. E a le ai le tūla whono iatea. Amen. E le tau a mio tonu ina ia o ilumo le sila whanga le tua. Pe a o le aso o te tua ilumo na fō whaamsino le tua. Mele le whai mai tatu vainga momua. Aua e te whaamsino atu. Aua e te tusi lima. Aua e te tau i masui. Aua e te manatu whaasausili. Aua e te manatu whaapito. This is our rule of law. This is our constitution. Tatu whaavai lea. Hallelujah, praise the Lord. That is the good news for you. O le tala le leile mo tātou le taeao. Sa molo atunu pele. Ia vi ia le tua whaftai fo i le awai mai whaftai le mafuta mai. Ia. Pe manga ia fo ia wha umma tātou tusia. Wha o ngai fo tātou James. Ia, mana ia nāton. A whai mai tū la whono awal ngoi. A whai mai tū la whono awal pepelo. Praise the Lord. Kei loa. E le ise me ka os ka mai pepelo po se pelo feololo po se pelo la po. Ol pepelo. A whai la le te whaafonga mai. O lea lava tātou te whai al nei mea o le tautala sao. A whai o lea tātou te whai al mea nei o le tala pepelo. Lea, le soli e tātou tula whonu o le tua. O break e tātou le loa le tua. O tātou whaavai. Lea tātou tala pelo. Ia ka ofi lot pelo tautala sao, tautala ele mea moni. Ele o le mea lea le oa, e vese ele nei vai tau, e o la vai whai ngā Malū, i ia le li, o tutupu misa, taua, si taua lesi Malū ono lea, tala pe pelo. E pelo atu e lea Malū, pe pelo atu e lea Malū. Hallelujah. Mi ele ia a wai le taua mi o tonuina I luma o le atua e ua whaalongolongo atu I tūla whonu ai peitai o e le ana I le tūla whonu e taua mi o tonuina I lato ai wai le ai mana o taua mi o tonuina o I luma o le atua ana I lana tūla whonu tausi I lana tūla whonu ma fau ia I le aso ato. Hallelujah. Le anga le fe betala tuspa ia e le tau a mio tonuina I tātou I lumo le atua e ua faa longo atu ai le ana. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So ia al whaamsino atu, ngā lue lava al tangata ia I lona wha maoni,
ia mana ia le alofa mai o le atua mai le vaenga mulimuli e au mai lava e le atua le taui o ngā luenga uma a le tangata. Ameni, a whai o ois tangata fōa i wha maoni. That is a gift from God. A whai o ois tangata te anga le lei atu i tangata wha maoni aina. Ameni, le hale mea alofa anga ua e function ai wha maoni aina. Ameni. Bi ia le atua. Praise the Lord. Tāua te le whaavai a. Yeah. O melo ia ia Kerisiano le taimile. Wa ese ia whaavai o tausi tangata. Wa ese tūla whono ia o tausi tangata. Wa lātou le tausi le tūla whono na o mai e Yehova. Wa lātou le savavali le tūla whono na o mai e Yehova e savavali ai. Le ua umman whaata oto le ala fua. Umana au mai le mea tapasai na ai le wholaunga al Kerisiano. Ia le ua. O whai atu la whono al tangata ia. Amene. Ia le ali. Aleluia. Ia le atua. Mai tala tuspoia. A wape a whai fua enu ese ele o iai tula fono o me tusa mal tula fono. Mai e ui ina le o iai le tula fono. Ua avea i la tau ma tula fono ia te i la tau. Mai wa ai le ilma kaukia. Ia le li. Me tala tuspa i la tau ia. Ua i loa mai iai le ngā luenga al tula fono o tu sia i o la tau loto. O e wha atasi ai fo i o la tau loto. Foti ai fo. O loo pe faaleagaga ai pe faatonu ai o latou manatu ai peita e faasalaina i latou i le aso o le faamasinoga a le atua ia le ali faatalofa atu suga toʻina ia pualauni mafuta mai melpone australia taila uai mai ia faamanuia foʻi le atua le tofine ia malialosa God bless matagofia le upu o le atua ia le atua mai o e faatasi foʻi o latou loto fuateifu o loo fifaaleaga ai pe fifaatonuaʻi o latou manatu ae faasalaina i latou i le aso o le faamasinoga a le atua i mea lilo uma lava na latou faia mai le o tala Paulu e tusa ma laʻu tala lelei tusa leu fai mai Paulu e tusa ma laʻu tulafono le tulafono Iova ae magaia i o le mea gai faaiʻua i tala le tamalo ma e oo ai mea lililo e oo ai mea faia e tagata i mea pogisā e oo ai mea e salu e tagata i lalo le kapeka atonu e le iloa e lou toʻalua atonu e le iloa e lau fanau atonu e le silafia e lau faifeau ae fai mai e ale tala tagata o Paulo Roma e le aise mea lilo le silafaga a le atua e oo i mea lilo a tagata ia e faasalaina i latou i le aso e faamasino ina ai e le atua mea lilo a tagata uma e tusa ma laʻu tala lelei pei o upu o le tagata o Paulo oka e a whai o e whaafonga ma taeao nei. Let's be real. A whai o e whaafonga ma taeao nei. O loo iai angi ngai mea lilo fo ia e le iloa e seu to lua po o lau whanau, po o lau whaifeau, po o lau taitai. This is your moment. O lau taeao nei. O lau waso le aso nei e te whaapea tuai le atua, whaafetai i lau upu. E te whaamanatu mai a te ao. E le aise me lilo i lau silafanga. Le angau te le mana o e whaasalaina u le aso e whaamasino i nai au. I luma o lau nofo ali. E tusa ma lau tala li lei. E tusa ma lau tula fonu. E tusa ma le whaavae o le olanga o tangata Kerisiano. Le ua umaona e whaatulanga mai tutono o lau upu. Hallelujah.
Mana ia le la fai statu talo. This is a prayer of forgiveness. Talo le whaamangalonga. Ia, e whaamangaloina tātou e le tua. Ina ia awana i whaasalaina i tātou. I le aso e whaamasino ina i tātou e le tua i lunga lona no fuali. Tamali taeao. A o mātou whaalongo le tua i lo whetalai mai mo i mātou. A o mātou whai tau ma le tutoa. O mātou whaalongo longo le tua ma le maninu. E le ai lava se mea pongisa. Se mea lilo na mātou whaia le tua i tua o matau tangata. Na mātou whaia le tua i le i tua taitainga o mātou ainga. Le tua nei taia. Mātou whapea ifo le tua. Wha mole wha mangalo i mātou. O leo mātou whai tau mātou whaalong. E lei lava se mea lilo. E lilo i lau sila whanga tama. Al nau ta inga le tua o le loto. Na ia awana i whaasalaina i mātou. Mātou whaftau mātou whai tau fo ni taia. E le ngata e te whaamangalu. A e te matua whaamamau ia mātou soli tūlafonu. E whaapei o na vāvā mamau o sae masisifu. E whaapea unga le tua. E te le toi mana tua a mātou wang sala mo mātou soli tūlafonu. Ma mātou wa mio leanga taitasi. Ia whai mātou te sala mo moni i lumo lau sila whangapaia. Tamali taeao. Te malamalama i tinalina. E te malamalama i tamalina. E te malamalama le uso ma le tua whawhine o whanau. O i lava le tua o whaafonga mai lo leo le nei taeao. I lalo lau whau unga ngangapaia. Whaatai lau whaasau tonga. Whaatai lau tala noa mai a te i mātou le li. Ina ia matua i whaamamaina o mātou ang sala. Mo mātou soli tu la fono maami o leanga uma. Ina ia awane i lunga ia te i mātou. Le whaasalaina i mātou e le tua e le aso. O le whaamasino. Whaatai Jesu ke riso. Te whautua e te whaamanatu. Lau tu la fono. Lau upu. I o mātou o langa lo mātou atua. La mātou tū mau pea. Le whai o mātou ngaluenga lelei. Ma ia mātou tū mau aitama. O mātou tatalo le li. Ke soso ni mai lau mana ia te i mātou. Tai tōlu aina i mātou le li. Se ia o i le aso i te toe fio mai ai. Whamanuia i lo ainga. Whamanuia i au auna. Whamanuia i so mātou atunu pele o Samoa. Lau au sina o le tala le leita mamti na mātutua. Whaamanuia atu ia te ila tautama. Le suafa o Yesu le Nazareta. O mātou ole mawala au atua i nei taia. Pena mātou whaalongo nei whaatunga le li. E lava se isi wana oe. Mātou wola ai. Mātou maua ai le manuia. Mātou maua ai le saulotonga. Mātou maua ai le tua le whaolatanga ato toa. Ina ia mātou sau whangai le manuia e whaapapau wa tapina ina mo i mātou. Tō mawatu le vi inga ia te oe. Mātou whaapale ma whaala ei oe le tua i lo vi inga. Whaafitai lo ma malu ma lau whaunga. Whai ei le li. Ona mātou maua le sala momoni o mātou lutu. Whaamanuia le tamana, whaamanuia le tinale na le li. Whaamanuia nei a mātou whanau o le luma na i le tua o lau ngā luenga mo a taeao. After tele le tua. Wai foi le li o iaise mana o ngalilo le tua o whaafunga mai le taeao. Wana oi te malamalama, wana oi te sila fia tama. Mana onga o mātou loto le tatalo le li i whaafeiloa i se mana o. I lo suafa Yesu, amen. Glory, hallelujah. Ia le li. Ia. A whai e te whaatua mausali lau talitonu. O mā ngalo a tātou wangsana. O mā ngalo a tātou wā miolea.
o mangalo uma tātou mea lilo e le o silafia e le stangata. Ai lo o silafia e le atua. Ina ia aua le i whaasalaina i tātou i le aso whaamsino i luma o le nofo ali i o le atua. God bless. Natu ia o tātou Malū taeao faaleagaga lenā. Tau ina ia alofa mai le alii. Whaamanuia i sio tātou ainga. Whaamanuia i sio tātou atunu pele o Samoa. Ia o whengai fo i mafofuanga malawasinga a o ngā luenga whaaiu fo i o neva yasu. Ia iai leanga le leio le tua ia te i tātou umalawa whaftai atu sio tātou ainga mai mō mai lungo penga te whailangi. Whaftai lau tatalu, whaftai lau lango, whaftai fo i mo le tapua inga. Ia e ui tātou te wala i le tino a o lo tātou i iai. There's no distance in prayer. Lea na whai tatalo mo tātou taeao ni. La le wai lumo le no whaali i o le tu. Whaamanatu e keriso. Ta mā lau whanau. Lea wasi i tia mai le taulanga. Alofangia lau whanau. Me lea awani to yeise masalo salo ya te i tātou. Awani to e tepa i tua. Awani to e se lau savali. Awani to e se lau filifilinga. Ia o tu maulo. E whai ngā luenga lelei. Awa e tau wia i tā ua e tusa mā tātou ngalwe. Nā mene, so ia le whaamasino atu. Ngā lue lava le tangata ia i lono whaamaoni. Ia mana ia le alofa mai o le atua. E au mai e le atua le tau i o ngā luenga le lei uma a le tangata. Te le saito, toi titi lau whai ngā luenga. E le o le tofi tātou te ngā lulu e ai. Leo wai whaalongo le upo le tua, moli mau se anganga. Whaolaina se anganga. I ia le atua, e ke alo e te whaatau, fia lawa e te anga i ai. O tātou o ave fe au o le tala le lei o le mālo le atua. I ia le ali, o tātou o ave fupa o le mālo le langi. Amene. Mai pola ale fupa na e te tau avea, ava ese le ngā fupa. Amene ai tau tua nama o le fu'a o le tala le lei. Vea o tātou laulau whaiva o se peluafi. Ma nawa tua i le ola i tangata. Ma nawa tua i le fina ngalo le tua. A inga nuu mai ka le sia. O le fu'a ngā e tamo e le au kepsiano. O le fu'a o le tala le lei o le malo le tua. Amene ia leli pe on tātou whaalongo le taeao e le whailonga tangata le tu. Amene. O tātou Malū taeao faaleagaga lea mo tātou aiga le taeao alofa tele atu whaftai fo'i le au le tua Pastor Sam ma futa mai ia whapea fo'i le whaltua ia whatatala ia ma le sunga le toina whaftai le au mai le taeao. Leilanga le leo le tua leua fulu mamaina ma fa mamaina wa solo i sea o tātou a mio leanga ele upo le tua le taia. Amen. Mai leo whaatunga le te whaafunga mai. Send us to the harvest. Tele le saito au wale aise au whai ngālwe. A mata mai tono lau ai lau muli mau o lau tala inga. Sa ia o atu i tulu inga o le laulang. O le tātou wha moe lea. O le tātou wala aunga lea mai lea tua. I nei o tātou go and make disciples. I o tō atu e whai nuku malaunso. Papa tiso atu i le suafa o le tua le tamā. Le alo male anganga pa i. A vea i la tō ma whanau a le tua. Amene. Vea i tātou ma tangata o loo ngā lulue. Le mālo le malamalama. E whaalau tele le fina ngalo le tu. Ia whaapau mai isi whamtalanga. Whaaftai tele sa molo atunu pele. Vea fo le taime mo le atoa whaaftai tele lava. Ia e tusa ma le tātou Pol kalame le taeao. Toi whamnatua tu tātou malanga Israel. Whaafso tai mai. Pai se fuafuanga te fia malanga mo Israel. God bless.
Hei leanga le leio le tua i sio tatou ainga. Ia whaamanuia le tua le whianga iai ma tiu te whaawau le asu. Hei leanga le leio le tua i mea umalava. Manuia fo le sapati tatou whiloa i le aimain. Ono Yesu. Amene ma amene. Aloha, shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places he performed many miracles. You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounded towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize he's no longer here because he has risen and he is alive and he's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Talofa Samoa na tunu pele. Ia fa talofa antu le fiafi alo su ala ulu le fo matamua sa longa i fo fanga i Malū. Ia ile sanga tasi le lua afe su fitu male se lua afe su valu ia sa ia sa no malanga tua i 𝚟𝚒𝚍 sa mo la tunu pele o te faafetaile atua ona avano lelei ia tatonu fo lo ia te oese la ngona fa pena na e fia alu pa ia pro no le atua ia ele se taimi po e talo fo ile atua mo se taimi ia le mi lelea lua afe lo lima lo fa pena na ia fa moe le tatu malanga ia fa te fia malanga mai lo ainga pa ia se noa o te fia ia se la ngona sa ruitawina ilo tangata ino tu mo vai le mongo olive ia lo ia il perfetanga le tua le malile fio fa lua mai o Yesu Kristo ile la lorangi le mai o le fio mai o ia ma tu vai on ao le mongo olive e fa fia ngai ma le maru fo ile samo a fia loa tili nei lava a mea matango fia na faia le tua na tupu mai o le atupu fo ia lo no le leile tato te malanga tuai ia Israelu awane ingalo ia te oe familianga le tua ia o lo tatia yo talima ia o ta ua la volo ia il fofuanga fa so tai pulenga le tato Global Kingdom TV ia mapuki e lo so vanoa awane ingalo o se fia telefo ilo nei tangata ona ele tasi se site lo va pena ona tala no matus pa ia o tau sanga umalava ia loi malanga lo failoa mai ele au la to le fa pena archaeologist ona maua le vaenga ma le vaenga o le mea na fia ile nganga ma misia i nu pa ia Samoa ta pena le lua afe lua lima o ina te lo polo to e tūl maunga olive ia e fio mai lo mai Yesu to sanga ia lo fungia le tua fa ia fuanga ma plan mai le nei taimi se ia o atu le fa moe ona o Yesu. God bless you. Have time. Hello, Talofa, Pulevinaka, and Shalom. My name is 𝗵𝗔𝗜𝗏𝗏𝗡, and I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip and go receive your portion. God bless. Ya, salam, talo falava, ko pa ang to Global TV so se to lang
ia o sia Paulo Poutoa futi pali ile le ngoa ia o le lua fesulfa na o malanga Israel ia se tawo so o le atua ia o se mesa famonina ia o le te la me le uma ai o se o le mango filo ingale na tatalo ai Yesu Kristo ai tu mai ia dia ma mo se le si tu ngango la ngonga ai se va ngango la ngonga ile nganga pa yo le tu ia awalo fa singo manga fo ima ile o mai male pa ngai ngele tu nganga luenga ai o lo sila mai mo nei tu la ia o te le sa le simalanga le tato ko TV ta sang fo ia fe mai tala mai au ta wo yo lo so te o le tu fa yo lo talo le tu ai ma na ia fo o te soli fo i au le tu sa fe malanga lo ia te te ni mo finish fa mo ia fe mai tala mai au fa fo Yesu Kristo amen. Taeao and Shalom. My name is Shivani Sharma and I led the Salmon Delegates for Israel 2022 and 2023, and both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians. And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and join the group that is going this year with Pastor Michaele. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say, going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during His time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the Word, when you read the Word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Yeah. Fatalo fatu pa ia Malū Samoa ia o lo wingoa o Ioelu maninoa ile tausanga e lua afes fuluvalu ia o tausanga le na tatala ia le liisa manoa o te malanga atua Israelu ia o se ta fatu puina lava le fia ma le oli ona talitonu ese foli faitau le afio ngā le atua. Ia ese foli vainga ina wahalu ma vaai matu lau ele. Ia tele lava ni lui tau na o mai. Ia ai pei lava o le na o vaai ai le vai tafe o Yortana. Ia o le vai lea sa baptiso ina ai Yesu. Ia o lea sa faatino ai la matou baptisonga. To tele i matou 5 fa i matou sa fai matou baptisonga sunga foi fa fenga pe ona matou yai ia la ngona lava le mamalu o le atua sa fai foi le viinga ma fai pesenga ma fai le tautalonga ia ona o le anganga fa aftai le atua le ia vanoa tala mai le atua ia a fai o yai se mo mitinga ia te oe te fia malanga le nupa ia
ia o lo wawanoa le lei lea. O lea ua saunia le Global Kingdom TV ia le awanoa ia e whai malanga atu ai. O no le suafo Yesu. Amen. Talofa lava, o lo wingoa o e seta wapsuanga whaumui. Whaftai le atua mo le nei awanoa ua o maua e mawhai ai ona o whaasoa atu i atu oe. Pe a whai o i atu oe se langona e te fiasia le no upa ia o le atua. Le nei a fiafi o te fia whaasoa i atu oe. O se filifilinga tonu, ma le ame o tonu. I lo wo o atu iai, o le a e iloa ai, pei ona o wo o iai, e te langona le iai o le atua i mea uma. Lea na o whaapea i fo ai lo uloto, le i tioa a moli mau le fionga pa ia le atua, na o si fea ngainga ma le nuu o Israel. Va ai i ai le manuia i so se mea, lau ele ele o la autoto o mea uma, manuia ia o le atua o lo tali e Israel. A whaila o ia te oe se nau ta inga e te fiasia, e maua lou a wanoa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a whai e te fia malanga, e le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le suafo Yesu, amene, ma amene.